تماشاون هجان جو واشنگتن جو استودیو دنگ امریکا دم باش اما دیسا د برنامه کرد ویزیون یا به هفته ده چندین راپورت بینه پیش بود بینرین هجا جارگدنی سلاف دو آلیگارین بریین سروک امریکا دونالد ترامپ هاتنه توان بارکرین یک جوانا بناوی پول منافورت هاتیه توان بارکرین به 8 حساب خوین بنکی و باجین وان و مایکل کوهین جی به 8 توان بار بویه گو اف کشیا و سروک امریکا دونالد ترامپ راستی هن پرسکری کام بکه دو آلیکارن سروک دونالد ترامپ ناسین به چندین تاوانان کرن. ریوبری بری بانگا هلبجارتنین سروک ترامپ پول منافورت و پاریزری بری و تایبتی سروک ترامپ مایکل کوهین پیناسین به 8 تاوانن مزن کرن. کوهین زدگاوی به سر قانون باجه و قانون برحف کرنا دراوی بو بانگا هلبجارتنان کریه. دوزگر گشتی امریکا روبرت خوزامی دبیجتن اف تاوانه مترسی دارن و خیانت کامزن بوده مقدرش ده کرن. بررس کوهن پیناسین به توان برحف کرنا دراوی با هلبجارتنان و بجداری نقانون کمپانیان کریه به مرم آخستنا باندور لسر هلبجارتن سال 2016 زیدباری هنده کوهین پیناسین کر کو اوی درافی دای دو جنان جبر کو رنگ داخویانی وان باندورکا خراب لسر بانگا هلبجارتن سروک ترامپ بکد حتی انها منفورد سوجداره به 8 گنهان جه 18 تاوانان شارزایان گوتن دنگ امریکا اف هر دو دوزه و رواهی که زورتر بدن لیکولر تایبت روبرت مولل و لیکولی نوی لسر دستوردان روسیه ده هلبجارتن سروکاتیا امریکا ین سال 2016 The Mueller investigation has discovered the rot. لیکولینا مولر روشا رزیا ریوبریات ترامپ اشکرا کرد و اف بناسینا جبری کاری مانفورتیا دیگل ترامپ لیرونی دیخت سرچالاکین کسی نزیکی ترامپ سروک ترامپ دبیجه سوجدار کرنا منفورد تفلیبونا روسیا بو برجاوندیاوی ده هلبجارتنان دا پشراس ناکد لیشارزا دبیجن گرا دویا دادگاه کرنا منفورد ویل مها نه بتن ویل سر پشگریا حکومت روسیا بد درباره اوکراینا منفورد لکمبونا که هوتل ترامپ تاور دگل آلیکارین دیو پاریزر که روسی آماده بو و دعاده تکرن پاریزر روسی زانیارین خراب لسر بربجار دموکرات هیلاری کلینتون را دستیوان کریه. اف کسا کوهین و رنگ منفورد دشنها و دست به آلیکاریا دوزگران بکن و از باوردکیم اشکرابونا زانیاریان و بردوان ببه. جافدرین سیاسی دبیجن نابت لیکولی ناب سروکاتیا روبرت مولر بیتا دور خستن. راستا بدست خستنا زانیاریین خراب لسر بربجارکی کارکی آسایت سیاستی دا لی دست وردانا هزکا بیانی یا دجمن نروایت سیاستی دا بوچونین چافدران ریک دکبن که اگر آشکرا کرنا گندلیا هندک آلیکارین ترامپ باندور لسر پشگریا خلکه بو ترامپی نکت لگواشا بردوان و بوچونا هندک دنگدران بگهوره و دوباره هلبجارتنا ترامپ و زحمت بد. پرزگرکن دنابرا امریکا و ترکیه هین بردام و باندورا کشه اندرو برونسون جه لسر و تکلیان گلک زیده و جبو آزاد کرن نویجه هین تشتکی برچاف نهاتیه هوله. بویرا کشه امریکی اندرو برونسون هین بابتک سرکه یا تکلیان خراب دنابر امریکا و ترکیه ده. اندرو برونسون و نیز 2 سال دیگرتکه این ترکیه ده و امریکا گلک جاران داخاز آزاد کرناوی کرد لبله هین تو انجام جوه که در نکتیه. امریکا جه دجی ترکیه بریار جزان را گهاند و اف یک جبو سده ماد تگوچونه آبوریا ترکیه. آلی ترکیه جبو و تگوچونه امریکا برپرز دبینه. او بردف که وزارت درو امریکا د پرس کنفرانس اکته دبیجه امریکا نه برپرسه ویکه جبر کو پرزگره که آبوریا ترکیه نه نها دست بکریه. لترکیه دجاتی امریکا روش بروش زیده دبه و آلی امریکا جه تشرط و مرجن ترکیه یه جبو آزاد کرنا کشه برونسون قبول ناکه. جه انستیو بروکینگس شیروکار آماندا سولو ده هفت پیونی که خواده بالدکشنه لسر شکستن آبوریا ترکیه. بنگه آبوریا ترکیه گریدایی بکرتا آودان کرنیه و او یک جی بدین در ویوالاتی و گریداییه. به تایبتی به دلار افکارتی پیک آنین و بلندبونا نرخ دلار امریکی دینین وان کرتان زیده دیگه. نها $1 امریکی زیدتر 6 لیرای ترکیه نه. او آبرویا خراب باندورا خوال سر کرتن بازرگانی ترکیه جه زیده دکه. او اف یک جده بس سدما پیشاروژک ندیار. او خلک ترکیه جه دخمه ترسیه ده.
Doların yani dövizin yükselmesi وهابونا دولار مدترسینه جبر کو کاری ام دکن گریدای دولاره چمکی او جدر وی ولاتی ای سال ام نچارمان کو بهای برهمن خو 4 جاران زیاده بکن و ویجی باندورک دا سر کاری ما جبو پیشروجی از غمگینم و جبو پیشروج زاروکی خوشی از غمگینم نزانم چه بکم دبکو از کاری خو بگرم هن همالاتین ترکیه جد تگوچونا آبوریا ترکیه وک سو چک کرتن بانکا و یک کارسازان دبینن Kendi bankalarımız بانکên me û her wesa karsaziyên me pera narazînin ji ber vê yekê ew dixwazin karê xwe bi dolarî pirêve bibin. Ev yeke dibe sedema bilindbûna dolarî. Bi nêrîna min di aborî da çi pirizgirêk tune ne. Hikûmet karê xwe bi başî bi cih dike. Lê karsaz û bank dixwazin hikûmetê astayîn bikin ji ber vê yekê berê xwe didine dolarî. هم امریکا هم جه ترکیه ده درباره برونسون ده گلک بریاردارن و هر دو آلیجه تو گاوان پاجوان آوینه و انجام ویرک بریه جه بویه سدما تگوچون آبوریا ترکیه و گوری گلک زانستن آبوری جه قصی که ترکیه اندرو برونسون آزاد بکه دمک درش بو چاره سرکینا پرزگیرکن آبوریا ترکیه پیوسته. لی کامپا پنابران لی هولی یا بسر حسکی ویا چیروکن پر غمگین هنه پیام نیره ما زانا عمر سردانا ویکر و او چیروکا غمگین یا دو پنابرین عراقی بمره پاروکریه لی کامپا هولی دناوان کاولان ده و چادران ده چیروکن مالباتن عراقی ین پنابر پرن و غمگینن دناوان کاولان ده مالباتا قصی مصطفى و هفجیناوی صابرین ترکی یا نخوش به نخوشیا کورچکان جیان دکن. به صدما نخوشیا صابرین یا کورچکان او لگل هفجین خواه بریارا وگری دان. چروکوان یا غمگین یا رویتی سرسینور جدنگ امریکا را دبیجن. گوچاوا میلیشن مذهبی ین عراقی ری ندان گو وگرن جهوارن خواه. سوانا کتاب رسمی ما جری وبریا کامپی دستور گرد تا ام بچن و ام گهشتن سینور ده دریه ربیع را ام درباس بون بند کنترل عراقی سیسیان ام سوار کرنو و گراندن سینور سوری و گوتنمه و گرن دورا هنجی هاتنی. صابرین نخوشا کورچکان سر سینور دنافبرا سوری و عراقی ده دبن کلگلا گرما هاوینی ده پرمشیا. لی صابرین دبیجه گو اف نیا خراب بو. صابرین دبیجه یا خرابتر گو دما اول راستی تندیه وهات. صنع يم الحشد ام گیشتن هشتا شابی وان کلو پلین من هرین و هفسری من بیرومت کرن من خو رجای وان کر لی وان گهل من نکر و ام لوی صحرای بی آبو نام بردان شبو زارو که مجی رجا قبول نکرن قصی دبردوامیا و جاندنا هوربرین چیروکا خود دبیجه او نما دویره دریا حشدا شعبیره در باسی عراقی ببه عبرت الحدود كانوا يرمون علينا. پشتی ام جه سینور و گراندن به گلیان لمدان من یک به یک مالبات هلگرتو ام دوری سینور خستن. جه شش ایواری تا 5 صبح ام بی آو و خوارن دمشیان تا ام گهشتن یپگی ما خوارحت کرو ام به ترمبیلک و گریان کامپا هولی. يعني هي مو بيد حکومت عراقی پشوازی آمه نکر اف 5 هیون جوی بویری درباس بو و کسی که لرف شامه ناپرسه نها ام بی پرمانه. لکامپا هولی به 10,000 پنابرین عراقی هنه گود خوازن وگرین جیهوارین خواه. پنابر دبیجن گو او باوری بمیلیشن مذهبی ناکن و مترسی آوان جیتول هلدانا مذهبی هیه. داخواز حکومت عراقی دکن گو دوزا همولاتی خو بکن ین لکامپا هولی لباکوری سوریایی و وگرک برومت و بیت ترس بیک بینه. جیروکا مالباتا قصی مصطفى و هفجیناوی صابرین هولدانا وگرا عراقی لراستی هاتنا تندی جالی حشدا شعبی و بویا نمونا ترسی جو کوچبرین لکامپا هولی و اوجی پرسکه پرمزن در دخینه هولی و اف پرجی در دکوه برانبری کوچبران جی گلوی چاوا کاربن وگرن جهوارن خواه لعراقی. زانا عمر دنگ امریکا کامپا هولی. آواهی یکم یه سیویان لکوبانه هاتیه بکرن و دوی آواهی ده زاروکن ده و باب خود دشری دجی داعش ده وندا کرین یه این جه کرن. تفگرا جنین آزاد آروج آوا کرنا یکمین مالا زاروکن سیوی لکوبانه بداوی کرن. مالا سیویان گو به ناو کسکسوره
به آلیکاریا هن سازین خیرخواز هات آوا کرن. و لگور ریوبریا مالی گود انجام شر لکوبانی قومی و تایبت کنکوژیا 25 حزیران گلک زاروک بی باو یان بی دایک مان و هن جوانجی بی باو و دایک مان و هبونا سازیه که به ارکا خودی درکتنا لوان زاروکان پیوسته جبروی و ارکا ما آوید سرخواه و پروژه ما دما کنکوژی لکوبانی چی بو و شهر لکوبانی هات چی کرن و پروژه دست پی کرن چما دست پی کرن پیوستی گل پی هبون زاروک پرسی مان پردی بیمان بیدمان بیبابمان لشارعان مان برابم دست پی پروژه کرن انو زاروک کس لدروان امنه کس لشارعان امنه کس بیدی باب خودی نبه کارمندین مالا سیویان جدما سبه دا تا راکتنا زاروکان به ارکا پرورده رادبن. گوته دا زاروکان فیری زمان، میوزیک، هنری و ورزش دکن. و ده هر نافبرکه دا زاروک بلیستوکین خود دلیزن. ایرو هفته که ما دست بکار کریه اما زاروکان صبح زو هشیار دکن ساعت 8 دا خارنه دخون پیش را ساعت که وان در دخنه در با ورزش دکن شخار دلیزن پیش راجی امانا دینن هندر وانا کبنا پرورده وانا فیری تیپان دکن فیری لیستو کن فیری ریبازی باش دکن پیش راجی هم در دخنا نابره جدایه وانا وکی مستنیزی وانا نابن وکی خشک وکی دایک مالا سیویان جدا آواهیان پیکته یک جبو پرورده و یادن جبو مسکن زاروکانه و افمال دکاره تا 50 زاروکی پیشواز بکه و نها 20 زاروکن سیوی دیدا جیان دکن. محمود بالی دنگ امریکا باجار کوبانه. هنرمند و موزیکجن کرد غنی میرزو گول اسپانیا دجی دست به پروژه که تایبت کریه بدان هوا آمورین موزیکی جسپانیا بو آلیکاریا زاروکین کرد لروج آوای کردستانی بکه و بری چند روژان جور وگریا پشتی گو سردانا جزیره و کوبانه کر. بریکا سکایبی ما اف هفوین پیره کر و ما جه پرسا پروژه وی کر و پاشا روژا وی پروژه و چاوه. براستی پروژه ما شغل 2 سال چه بون گلکی یعنی دسپیکر برای 2 سال ما دسپیکر گلکی گران ماشیا بس نو داوی وقت به نتیجه هات انه ما قالك يعني ما تشتكي فينا انه ورقه انسترومنت موسيقي برهم كل افكار بشي تنام بري 2 سال شو مديت روجاوي كردستان گلکی خراب وبراسي وقال لك هنرمند كمان دربا ويعني روشا زاروكا شيء خراب تربو يعني زاروكيا مهات في رام شاوا ام زاروك بريش ولا تشيل بيجي صالي يعني انسترومنت اسمها وك يعني وك مشوره تشتغل يعني وك جمع انسترومنت يعني تشتغل يعني بمتر تنو راسي انسترومنت بيش كده سن إذا برد لمنه هر زاروكي كورد براسي زاروكي كورد غيرك انسترومنت كاستيوي ده كاري पे के पोस्ट पे हम फॉरवर्ड दीजिए हम दर्दी के हम यानी के विषय में पोस्ट करते हैं إذا अब تكليش يكون قام شلون حسب قال لك جي كردستاني ما كردستان سوري يقوم كاربن إنه كثير داون صار فلو كل شيء هذا إسبانيا بروجكتها من قال لك هذا بيشكر بكتير وانا الولايات باسكير بين بايس باسكير قال لك براسي دلكي مصن دلكي بكري بروجكتها دا خوازن بير كار بكرم واليكاري ما براسي بروجكتها إيجار أو جير بيجنين موسيقى سين فرونتير يعني موسيقين بيسينور فيكتوريا مركز أول بدري وقال لك اليكاريا أفريقيا أمريكا كن ويعني اليكاريا مكر ببروجكتها يعني وجبولو دسبيكر يعني بري شغله دهي بعمل دسبيكر إنه مشيان من ألمانيا شان ناو انسترومنت من دهوكي معنا بشتي مكيدية بهرنوانا بهن قام شلون بالحسكي اف بروجكت هني هو جبو دانا
انسترومنتين يان امور موزيكين يان تشتكي دنجل دو هي يعني نتني هو دان هذا والي كاريا زاروكا بفان انسترومنتار يان فان امورا تشتكي دن دو هي ام بيجن د باشاروج د غافني دني هنا افزاروك وفان امورانا و چاوال پیشخینن و کنسرت هبن کورس موزیکی هبن و پیوندی هبن چاوا و يعني اب بكار اني وان امورا و چاب به راسي بروبليما مثلا هذا رجاوي كورساري ده انه بروفيسور كيمن يعني بروفيسور موسيقى كيمن بس وين كما ياخذ قال لك انسياتيف هان يعني تشل حسكه تشل قامش او تشل ديركه تشل دربسبيه عمود يعني تشل مديت ميقي نكر انه افكورتي ماينوها افكورتي نواتي انه بدلك مازن سنتري موسيقى بدكن زاروكا فيري موسيقى كن يعني اجتهاد الوقت مدى تنبو بتشك ارامي دواري كردية تشيبو يعني بري شغله يعني بري اب سبيكا بروبلما كل سوري شيتبو يعني تزاني تشتين كردي حموشك ماني كاري تشتي بمراسي يعني وانا شاندو كلتورا كردي حمش توك بين قدرابو بجار وقت نابي دريت بابوه يعني فورت كان نشتاقن يام كرد ما من كيمي كاسيك راسي شاندا خودا برامي خو موسيقي ده حموشي ده يقولوا في شامل انه كان فيستيفالنا هم كونسيرتنا هم فيستيفالنا يمكن يعني بين دنجي ما كردا وارد شانو كولتورا الكيجي يعني بله غني سردان عتد تخاز منك كي تبحثا هوربيني في سرداني بك سردان تايبت بود هنا كسين تايبت شو حياني كوباني يجي الكوباني يجي الويدا كاس ديتن يعني ما كاس الناس كره مثلا القامشو يعني بورتك ارمني مناس كربريا بالنا نبي هاروت او بورتيا رقا باز هاتي قامشو او بورت ارمنيا تبو فاميليا وصراحه حتى لسنا يعني بريجي بابي شورا قالور كاركريا وهو موسيقى يعني كمان الموسيقى الكاركي ضمن برنامج مدام الكاريا بورتي يمكن كاريا مركزي وجه تشاندو نر الكوباني سلافي مجوا بورتر حموك انا براسي بورت قالكي رجل بيش غرياو في براسي قالك انرجي جماعه فازن قالك بو تشاندا فيا كوباني تشاندا كوردي بيشكل الودري ما جروبك ناس جروبك يعني حمونا خوش براسي دبرا هبون هردوجي ربنا كوير يعني نابين بس او انرجيك جماعه لقمان انرجيك موسيقى ده بوتنا ديسن سازات كن الانسترومنتات كن كونسيرتات يعني يك خوازي وحمسكي وحمد كيجدلو جانش او عشقاوه الموسيقى هي خوازي جانا خو موسيقى دراسي يعني افكر سيولو براسي جمع مثلا انه يكش ديرياو كيف بله لقمان يعني براستي افكار غاني ميرزو دكي كاركي گلك يعني گرنگه و بنيرينا من يعني دماكو دناف جواكي ده اشتبج امورن موزيكي پتر دبو پتر مروف اشتبج فيري موزيكي دبل يعني برفراهيج لبر جواكي واتكه يعني تجو صنافه كي دبو گرنگي موزيكي بله راستي غني يعني بريد جي كاري گلكي بروشا هي الكردستاني هي سيدي كي هبو ناوی کامپا دومزی سرپنابران نهاجی پشتی سردانا ویدا کربو قامشتو کربو یعنی لگور جمر گوت گو مدید زاروک نی بچوک پرچن موزیکی باخ و موزارت تخین گو گلک جمر بالکیش و دوی شریحانی ده جبرولو بریارتا گو پروژه هانی دست پی بکه والجور قلت نافيجي جو أليكاري قال لك حكومة إسباني خلكي إسباني أو موزيك جاني مظن لإسبانيا جبر لي نرن تشتكي قال لك جرينج دناف روشك وصاد روشك تفد الشر وكشتن وبنابري تشاوا أمور موزيكي تخناف جواكي وتبيه الأوزاروك تبلاغو فيري شر وكشتن أو تشتين تنديب به دويدا فيري اف كاري جوانيه وموزيكي ببن وباشروجك باش جبوان بي يعني بيجي جبوا زاروك جديد من دناف شريدنا ب 7 ساله 8 ساله وافجك دبن نفسك نو جبوا قارن شواره اشترى بيجم طعم جيجياني بستينه وسا بله تشتكي قال لك جرينج يعني موزيك بخوجي يعني بيزانن تشتكي عليك امورك قال لك يان كرستك قال لك جرينج جبو مروفا
گو او هستی یعنی بو مزنا جی وسای کار هستی خو بر درخینه کار شروع بک دربینین خو بین بر چاوان اجا تایبت درو شکل دج بو زاروکا از باور دکم یعنی کار کی پر هجای بله من هو بله خدینه راپورت دیجه او درباره هنر ده گروه بگی هنرمندین گنج یه موصله به نگارکشی و وینه هم باجر کوین چتکنه وکی تیزانه که دشتر دیجی دعجده اف باجار ویران بوی و اف گنجن ها به وی کار خود دخوازن روشا باجار یا کوین او یا نو نشام رو بکن. همی ایواریان گروپکی گنج نیگارکش دهنه بر ریبار دیجله و وینن موصلا کوین درست دکن دیمنین ویران کرنه و قاول کرنا اوی باجاری ده اخنه سر تابلویا که ده همان دمدا پیگوژیانا اولو نتوان لموصل تفلی وینن خواه دکن. ریسام ایک نیگارکشم بناو دنگه لموصله ده بیجید آلی راست اوی باجاری و تایبت موصلا کوین ویرانی گلک پیوه دیاره جبر و چنده امل برانبر موصلا کوین کار دکین. مثلا نحن اليوم الغابات المنظر المقابين اللي نشوف نها امل دارستان نو او ديمنا لبرانبر ما كافلكريه لوما جرينج اموينه بكن او جي آلي راستي باجار موصليه و چاوي همي خلكي لوي باجاريه جبر ويه كي دوي امراستيان وگوهيزن حتى نها چه خدمت نهاتنه دابين كرن جبو باجر لوما ما بريار دايه ام وكو نگار کش آلی راستی باجر وینه بکن. ام وان وینیان وکو وینین فوتوگراف درست ناکن بله وسا لجه زندی دکن. اف گروپ نگار کشان گلک تاوان داعش بوینه درست کرینه اوین بسر خلکی هاتین مینا کشتن و گرتن. في الوقت الحاضر قبل كانت ما بيقومان هواكي برينينا بري باجير نهاد بو كافل كرن موينه كير بل نها باجير هاتيا كافل كرن ام في كافل كرني ويران كرني وينت كين داكو دليما دا هر زندي بميني من وينه دروست كرينال سر اوان هولاتين كو بهنا سيداردان و چكدارن داعش چك دستي وان دايا و برانبر هولاتي موصلي يان كو عراق يرونشتيال سر چوكت خو و تفنكيال سر سريوي من پتر تابلوكي وها دروست كرينال لی سردم چکدارن داعش زوربی نیگارکشان دست جکاری خواه بردابوش بر ترسا گرتناوان بله نها جارک دن و گریان سرکارین خواه تابلوین رامانا اوی ستم و زوریا داعش بسر باجار وان اینای درست دکن. کاو عمردنگ امریکا موصل. لی آمده و خوارنا آوا سوسی بشکه جیانا روزانه یا وی باجاری و بتایبتی ده مها هاوینه ده گو که ام بهفره لی راپورتا خدیجه فارقین تماشه بکن و ناس بکن به آوا سوسی بو خلکی وی باجاری چاوایی. آوا سوسی جمیدی تورم بخون جمیدی ها تورم بازی آوا سوسی آنگو شربت و خوارنک هینک آجی نگره لآمده دما کن بر بسوری ودشن لسر چاره ریا دریه چیه راست فروشکارن آوا سوسیتین. بریا 10 سالان کما همدم لسر آوا سوسی کلامک چه کربوله بگومان آوا سوسی بریا وستران جی و خورنک تایبت بو اجبوی کردان. بری فروشکاران علاوه آوا سوسی پشت خود کرن و کلان به کلان دگاریان بانگ دکرن و وی آوه دفروتن. نها لسر کلانان و به عربه سیار بجیبونه. میان وکی کوکیه ولدوی چمان درته در خستناوی زحمته. لی فروشکارد بیشن آواوی درمان جمیده و گلک نخوشیان ره. هن کس جا آوا سوسی را دبیشن کلا کردان. جمیل باتبای 49 سالن شربت دفروشه و دبیجه هر تاخمک 100 قدح و بره دکاربون 6 تاخم آوا سوسی بفروشن. روی 6 تاخم مفروض اون هم نکای تاخم کی بفروش. روی 6 تاخم مفروض. او بری ایشه و اونا ایشتونه یا اونا بای ملت برچینه گبرده بو. براده حب شربتی برای. بری شربتی تونم تشکی تونه بو. ولی بری بزدلابی تونه بو، تشکی تونه بو، بزخونه بو.
Yılmaz jî 31 salin di nava vî karê da ye. Gazindan dike ku firotina ava Sûsê kêm biye û dibêje ku kêmbûna qîmeta lîre bandora xwe li ser firotina ava Sûsê jî dike. Belê ana va kriz mirîze îş ketî ya. Evvela iş ketî, iş mes ketî ya. Devekî ve de dolar ha dolar yani. Dolar Türkiye mahv kiriyor ya. Ya valla hemen dolar, hemen bu şahsa aynı fiyatı. Her çubuğa hemen bu ana abi. Dema kesên ku cara yekê ava Sûsê vedixwin madê xwe dikin. Lê taybetiya vê avê ew e divê ku carek bê navber biqurtînin. Ekla ava Sûsê piştî vexwarinê tehmek xweş dihêle li ser zimanê mirov û hirareta mirovan dişkîne li hembergerma havînê. Ava Sûsê pir faydalıyê. Mide için faydalıyê. Nava insan da ferahlık kitîne. Faydalı bir ya bu mide böbrek var. Yani iş hastalığı da pır başı. Mela doku yani. Tercih yani. Abi pır teferruatı mela doku yani. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Dikaneka Sehran ku li New Yorkê ve 35 sala kar dike û bûye cihekî balkê ji bo heskirên Sehran û agahiyên berfirehtir ji divê raportê de. îro em dixwazin bang li enerjiyekî taybet bikin di dikanê da. Em hemû rojên hefteyê vê yekê dikin. Xwediya dukana Enchantment Stacey Rapp dibêje sihir her tim beşekê mezin bû di jiyana wê de. Di cejna Halloweenê de ew her tim cilûbergin sihirbazan dike ber xwe. Ez nizanim min çawa dest pê kir. Ez bawer dikim ev tişteke di xwîna min de ye. Dukana Enchantments di sala 1982 de hate vekirin. Stacey Rapp di sala 2000 de bû xwediya dukanê. Ji wê demê de dukana Enchantments bûye cihekê girîng ji bo hezkirin sihran li seranserî cîhanê. These are the books. We also sell statues of different deities. Evin pertûk. Her wasa em peykerên ciyawaz difrûşîn. Mom jî hene bo wan kesên perê wan kêmin. Em giyayên hişikirî û şemalkên bi destî hatine nexşandin difrûşîn. Justin Holden moman nexş dike. This is a solar blast. This is Navê vê momê solar blast e ev ji bo roja dayîkbûnê ye. Ev mome taqeteka pozitif ew hêzê didete da ku xewnên xwe li sala bêt pêk bînî. Momin nexşkirî dora $40 e. Lê ev bi $7 e. Ne erzan e, lê Justin gelek ji van moman çê dike ji ber ku gelek kes dikirin. Ew hez dikin ku xweşî û xweşbextiyek ji wan re peyda dibe. Love and money are... Xelek pitir daxwaza serwetê û evîniyê dikin. Em handana vê yekê nadin. Sehrên me pitir ji bo paqişkirina giyanê mirovan e. Her wasa sehrên taybet ji bo evîndariyê jî çê dikin. Momin ku tên bawerkirin enerjiyeka pozitiv peyda dikin, gelekî bi navû bangin. Aktor Jake Canning dibêje ew her tim berî ahengin xwe yekê dişewitîne. Aheng û nerêt beşekên ji bingeha pêşketina me û ez hest dikim ku wan cihek di jiyana me de heye. Stacey bawer dike dukana wê bi navû bange ji ber ku ew sehrin reş nakin. We don't do it. Em sehrên reş nakin. Eger kesek daxwaz bikit, mekel û pelên wê yên hene. Lê em wan fêr nakin. Em dixwazin wan fêrî sehra erênî bikin, da ku harîkariya xwe bikin. Her tiştê li dukana Enchantments tê firotin tenê ji bo wê yekê ku tiştê baş bîne rêka mirovan. Ev yek pir balkêşe ji bo xelkê ji ber ku her kes ji evîniyê, xweşbextiyê û dilxweşiyê hez dike. Luqman di bername îro de yanî pir raportên menî di derbarê hunerê de hebî û bi taybetî ev jî yanî rengekî gelek taze daye bername me ji. Temaşevan hêja ev raportan mena dawiya vê heftê bû û em hêvî dikin bername dilê we be. Hûn dikarîn bi rêya e-mail, Facebook û Twitterê nêrînê xwe ji me re parve bikî heta bername heftiya bê bimînin xeyr û xweşiyê de. Gel slav rêzê min jî bibînin di xêr û xweşiyê de li çavê we li raportên yê nû û balkêş di bernama tê de. Bimînin xweşiyê de.